Dozvolite mi da pozdravim domaće i strane visoke počasne goste Osnivačke skupštine, koji su večeras prisutni ovdje sa nama. Ambasadoricu Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, njenu ekscelenciju, dr. Ulrike Hartmann, predstavnik ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, gospodina Spomenka Guzijana, predsjednika Skupštine grada Prijedora, gospodina Aljina Mešića, generalnog počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, gospodina Ahmet Kemal Bajsaka, počasni konzul Bosne i Hercegovine u Republici Italiji, dr. Diego Mosconi, direktora javne ustanove Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo, gospodina Edina Uljan Kukavicu, koji se javio večeras, a je stigao. Izvijava se. Želim također da pozdravim sve druge predstavnike vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine.